Oglasio se ŠA nakon navoda da se iživljavao nad Tarom Simov, reper za Pink.rs otkriva samo jedno. Evo šta je rekao. Drama se nastavlja nakon što je Pink.rs pisao o saznanjima prve komšinice Tare Simov i Nenada Aleksića ŠA. Ekipa portala odlučila je da stupi u kontakt sa reperom i s njim porazgovara na pomenutu temu. Naime, kada smo pozvali Nenada, on je odmah na samom početku razgovora demantovao navode prve komšinice. Kakve su to budalaštine? Neka se napuši ***, ta komšinica. Ja se iživljavam, ja nekog maltretiram, šutiram kola, ovo, ono. To nije istina i demantujem to, apsolutna laž. Ja kad kupim kola, negujem ih o dete. Ja ne šutiram kola, ne iživljavam se, ne divljam, ali počeću da divljam ako se ovakve laži nastave, priča Aleksić. Na pitanje u kakvom odnosu je sa Tarom, reper je nije hteo da komentariše. Ne zanima me ta priča, bio je kratak ŠA. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.